Hawa ni Bambororo ba elevateur wanatoka mu Congo Centrale hivi njo wale wanakia ingia tena mu Equateur sous forme ya M23 ba monolithique njo hawa banakuya huku mu Equateur mwanzo tu ya M23 higi sinanza ingia mwingine njo hawa banakia na mangombe ya mingi na biko ba mingi sana. Ona gisi biko natembea ku mangombe zao, ona njo wale biko wanakuya wanaingia mu mwingine njo wale wanaanza tu hivi pole pole ndi babanda kasima ekomi makabo mususu na Kongo. Bango ana bango ana banilotike nyo hawa. Ona Kongo vyenye na kwaka, ona vye vinakwaka mu Kongo, ona vye vinakwaka mu Kongo. Sasa ma evenema Kongo njoi njo hapa ni watu mingi sana na mangombe ya mingi sana. Njo hapa biko wa mingi, ngombe ziko mingi sana tena sana. Njo wale abayaisha ni wa mingi sana banaingia banatoka mu Congo Central mu Centre Afrique, banatoka Centre Afrique hivi biko wanapenda bake bakamate pori mwa mu Equateur juu anze chungia mu mangombe zabo. Njono na wasoda biko wanabarudisha juu waende waingie tena mu Centre Afrique kwao. Njo hapa depuis jana biko wanapita tisa hii hawayaisha hata biko na madrone ze wako wanapandisha. Njo hapa waone ona mtoto gisi iko pale yulu nigisi wanafunga vitu. Njo hapa one batoto one abo. Njo hapa vraiment, njo hapa biko mingi sana. Ona tu, ona mshone nyi peke Kongo gisi naanzaka pole pole na kesha mwisho vinakuya haribika tena. Ona Kongo gisi naanzaka, ukiangalia vraiment ni vrai ba ni Rwanda ya bien mapoa ya mrefu. Njo hapa vraiment, njo hapa muwaoni yako na nyebe binakwaka mu Kongo etu. Muone binakwaka mu Kongo, one gisi banaingia vraiment sous forme ya Kagame gisi aliingia na Rwanda, banakia banilotike juu ya kuchunga mangombe mwisho wanakamata mwingine. Equateur njo hii nayo hii. Biko banabaita Bambororo. Njo Bambororo banilotiki ya Kongo wa nabo banakuya mu Kongo. Bambororo njo jinabo banatoka Centre Afrique biko banakuya huko. Njo hapa biko mingi sana bayaisha hata biko ba mingi Bambororo. Kongo mawa
Kongo mawa eloko ya pasi na soni waone njo hapa. Ona gisi watoto biko wanapanda kwa mangombe binakuwa sa vile mashevoile. Ona gisi wanatembeaka. Ona tu epeke. Njo hapa vraiment. Negisi biko wanaenda hivi wanaingia mjia ya pori jo wende watokeo mwingine mwenye wanaita Yakoma. Basi enaga yaka ebele agome. Wanafika Yakoma wanaenda ti wanaingia mu Centre Afrique. Abayaisha wangali mingi. Wangali mingi sana vraiment njo hapa. Njo hapa. Njo hapa bambororo. Bambororo. Mone Kongo enu gisira kwana mabitu ya ajabu. Ala teka ugango. Lobi yo kike wa beti bino lisuso na Equateur. Oh watute M23 nzoka ndi bango wana kaka. Bakoti deja. Njo wale vraiment. Njo hapa. Waone wako bien.